Siyabingelela bogogo siyabingelela. Ha madoda ikatela iminyama phansi Kwamhlabuyalingana bakwethu. Ake sengibingelele sonke isizwe bakwethu ngibingelele bonke bakwethu abake bahamba bafika la ekhaya. Hey sabanika lento yokuphila. Ungwane ke bakwethu ngithi nje angithatha ukuxolisa namhlanje. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye kubuye kuzwele mangivela nezinto ezikanjena kodwa ke ngiye ngathi nje ake ngivele nale nduku noma ngingayenza ngalutho ayithakwanga le ayenziwa ngalutho that's why ngingibona nje ngiyiphethe ngingayimbathisanga ayifakwanga muthi ayenziwa ngalutho just i-container nje kuphela. Okay bogogo nayi le nduku bakwethu ithini inkulumo yami bogogo ithi like bakwethu makwenzakalile wafika khona wazonikwa le nduku sicela inhlonipho bakwethu sicela inhlonipho. Number 1 le nduku bakwethu ithathwa abantu abanesibindi ithathwa ngabantu abanesibindi abathi mina mkhulu sengizamile ngahluleka mkhulu mina impilo kade ngiyizama ngehlulekile so njengamanje angisafune kusebenza whatever ezayo sengizomane kube ukuthi ngiyazinikela kuyo ngenza lento engifuna ukuyenza ngoba kwaminyaka leyo iyangibalekela njengamanje ngiyasaba ukuthi ngingaze ngendlule emhlabeni ngishiye ingane zami zilambile. Nayi ke le nduku bakwethu isipoko sendiya nayi le nduku ikhona bakwethu esenithakela yona nine senihlupheke kakhulu nine sekade niwa nivo ngoba akhona bakwethu ama hard worker kuyiqiniso lokho ke kodwa uthola ukuthi umuntu kusukela aqala selokhu yasokola uyalwa ulwa nempilo impumelelo ayiveli. Nayi le nduku ke bakwethu into engiyifisayo nengifisa ukuyedlulisa kimi inhlonipho kule nduku ngiyafisa ukuthi le nduku bakwethu siyihloniphe siyibambise kwezikhali zamantungwa ngiyafisa ukuthi le nduku bakwethu siyithathise kwengane ephuma esibhedlela esanda kuzalwa akuyona into yokudlala ingane le bakwethu akuyona into engahamba ivulwa nanoma ngawubani uma kwenzeka wafika la ekhaya walanda le nduku bakwethu inkinga engifike ngihlangabezana nazo ukuthi athi umuntu omkhulu sengivele ngenza iphutha kwaba khona umuntu obekade nginaye endlini esesikhathini phatha bese clean endlini wase uyothinta lapha kumntwana hey bakwethu uzongihlanyisa gogo angifuni ukukhohlisa le nduku bakwethu ayithindwa umuntu osesikhathini ayithindwa ingane ayithindwa umhlobo wakho okuvakashele le nduku bakwethu ihamba nawe kuphela uma soyoyiphahlela ithinto uwe kuphela futhi sengathi ngahlala endaweni esafe bakwethu niqinisekise ke futhi bakwethu ukuthi imigomo nemibandela yale nduku niyayilandela ayikho bakwethu akekho umuntu inyanga eyothi ikunika isigubhu ikutshela ukuthi hayi lesi asinabungozi ubohlale wazi ukuthi lento oyithethe ifucked up into engasebenzi into engasophinde yasebenza leyo ke yonke into ethinta imali bakwethu inobungozi phakathi kuphela uma uzogcina imithetho yakhona ozonikwa yona uzokwazi ukuthi uphephe nezingane zakho ziphephe futhi okugcina oyedwa wabantu noma abantwana bakho noma umakoti wakho noma isihlobo sakho noma ubani akazi ukuthi wena kunenduku oyilande kungwane Kwamhlabuyalingana wayilandela ukuphila senzela ukuthi uma kwenzeka asikwazi phela mntaka baba ukubambela insuku zakho zokuphila thina asikwazi thina mntaka baba ukuthi sithi thina hayi ngoba sophathele nduku awuseza ukufa wena cha bakwethu hayi bakwethu siyandlula sonke kulomhlaba sihleli sonke siyahamba kulomhlaba sonke bakwethu akube khona umuntu oyedwa ozowazi ukuthi wena kunenduku manje wayilanda le Kwamhlabuyalingana ngiyabona nje uyatrenda kunobaba ngumhlonipha kakhulu lapha ngiyabona umsebenzi wakho omuhle kakhulu ubaba ugodolela amankankane bakwethu naye wakhona la kwela kithi Kwamhlabuyalingana ngiyabonga baba ugodo lapho khona ngiyathemba ukuthi inkosi yonibusisa nobaba umsweli umsebenzi wenu eniwenzayo muhle kakhulu kunobudedengu obenziwa abantu bakwethu basebalande izigubhu babese bayakhohlwa ukugcina imigomo nemibandela lento umuntu kambe endlula emhlabeni izingane zisale zihlupheka izingane sihlezi sihleselwa yipoko izilwane zazigijima phezulu manje asamboni umnikazi wakhona asamboni umuntu owayilanda at least yazisa umuntu oyedwa ekhaya akazi ukuthi wena walanda isigubhu wasilanda kubani futhi
inemigomo nemibandela ke lento bakuthi mangunika mina la ekhaya kunemigomo eqinile esihamba phezulu kwayo ekumele ukuthi sivumelane ngayo kuqala ngaphambi koba ngikunike into ngoba kusasa ngisamagama azongilandela kuthiwe lesi sigubhu wasilanda kongwane njengamanje kunjena sekumnyama sekunjani yayiba kwethu lento isebenza ngedlozi lento isebenza ngawe siyadinga ukubona isikhathi nawe la ekhaya sikuncengele edlozini lakho ukuthi njengamanje uthatha into enamandla wena ekumele ukuthi yolekele lelo dlozi lakho ikuphakamise ikubeke lapho ufuna ukufika khona kulawo mabhizinisi akho ufuna ukufinyelela kuwo kulezo ikhundla uphakame nawe waza nabantu abaphethe imali engangemali nawe bese imalini yileyo kuphela into esiyifunayo thina asifuni ukuhlukumeza izingane asifuni ukuhlukumeza umakoti noma songasekho emhlabeni mabangahlukumezeki laba bantu ngenxa yezinto oyilande kubantu nakomhlabuyalingana wayilanda kubantu kompangeni wayilanda kubantu kobani banenge ngibabeza ngamagama kodwa nje hlonipha izinduku onikwa zona ungwane ke bakwethu ikatela iminyama phansi kwaMhlabuyalingana makukhona isigubhu esalandwa ubaba wakho ekhaya esesekuhlukumezayo njengamanje esekunezipoko ekhaya esengasayiqondi ukuthi kwenzakalani ake ningithinte ngizosondela ukhona babugodo ugodo lalamankankane bakwethu naye angakusiza umkhulu laphana ephela ndaba kwaMhlabuyalingana akunike lento akulandele lento leno oyifunayo nami ke bakwethu ngiyatholakala ku073 210 2319 073 210 2319 ngiyilande lento lapha ekhaya kwakho ngibone ukuthi ngihamba ngoyilahla kuphi zikhona ke futhi nalezi zinduku engizokunika zona nami zokuthi nawe uqhubeke kuphile bese ngikunika imigomo yakhona senzele ukuthi noma songasekho emhlabeni izingane zakho mayisale nomcebo izingane zakho mayisale ziphile ungwane ke ikatela eminyama nazi inamba escreen thatha lezo inamba zinokuphila kukhona ukuphila ozokuthola nayo yokuqala 073 210 2319 iphinde WhatsApp ke leyo noma ke 073 646 9487 ungwane katela iminyama phansi kwaMhlabuyalingana amen.